Berkat hudib dalam dunia nyongan tatim dengar haba ulama. Belum jauh rumah kan, baru sah. Belum mau nanti. Iya. Dalam dunia nyongan tatim dengar haba ulama. Hudib terarah na tujuan membahagia. Sebut kelak gulita ulama yang bercahaya, pembimbing tanyulam dunia yang pejroh akhlak manusia. Nanti memang kaji warga KP saya. Ini kata perempuan kan? Tasutah tanyo Islam cinta ulama, tak jaga tasutah. Lagi-lagi berhasil kaji dah pengawasan kalau kita mengalir. Ulama kena sehrabi, ulama warih di Nabi, ulama labang nanggro betapa tobek tahina. Ulama kena sehrabi, ulama warih di Nabi, ulama labang